Harin bakalami kajing syak berngem, berkajing syak pendik bakakha, jeng kikasi kibesong basa, haki thang blok won, haki pul asam, marhipat karbi, mentakasngi ke KSU West Dente Hills District Unit. Kalau dawa baki pulit asam, bat kipat karbi, kide ban sangai sisendon, ya kajing pendik, ya kipat kasih basa kita kijaka. Lem kumta nakaliang kaseng, kansim nakiway pat kisenjam, ong presiden kaseng, ulat par sengkran. Ba light par sengkram mula ong ba kine ki khasi basa kine ki than bun sen kisha lom khajna ki pulit asam kabakan thom na du ki marrab wat yau phlang bat ka dem bakin sob yeng ru asam ki jirwa khajna na ki pat khasi ula ong ru balarak na ka beteng na kalyang kaseng kansim de ki wai pat ki sinjam bat kanehi kadai ka sinjam ka beteng persya ki karbi ki basa aki benta jong ka briu nyau trab ula ong ru ba hakajing sisa na kaliang ka KSU kam kwa bakan dia kum kata hendrai lada kadang beteng pat kene kensa ban ben jong kipat kasi ka KSU kam ban se ban sim da kene kesenja kat kum gojinya thu jong u laong bakipat karbi bat kipul asam kiju melin bha ban pendik lada kipat kasi kibasa akina kithan kilet ban sim menta sekino kino kijinyalang nek jinya kendulang jong ki kasi bat ki berngem ru bansim ya kajing im jongki ula ong ru ba ki khasik besyong kene kajaka ki im kajing sya pendek kajing sengus irmen sim ban akaliang ki pulit kesakar jelaru kim la setia ban ai kajing ada ya ki khasi Minta kajing sempia kalau kajing ya dikit jongi kalau kajing sya berngem ban sya pendek dan para dok para senam jongi ki pasak thai lakuan hati we kebik jai pendriu kalau di jai pendriu karbi di nakalian jongi pun keseng di pendrem jor ya kan di syak berngem bersih dan paradok parasnam jongi nama kumki paradok parasnam bonsen nilong nilang lagi lada kidon kano bertai yang berjaga nilong nilang banyak keren menyeselok batki hakano bano kia kasion lan hakinie bidon te persen dak ba pentrem bat pendik yang diprodok persam jomi kibasa cerita itai lawan te keruak kabasya nakalian kesengi ni pha syek jai pendem karbi ba nangne sakman kenno ka pendik kenno ka berngem bat kenno ka pentrem ya ki paradok parasnam jomi ki basa sikit hain blokuan nama lada biya sedang pumne na kalen ki KSU hi yimla pansusnya yimla pansupai nyiru iha pansim la ka jong ka kamram pansim ya jimbak kli ya ki jong bidok kisna wat la ka no bentar lada ma pi pinang berngem lada ma pi pinang berset lada ma pi pinang berpendik nyiru ninang ban berngem pendik ya tidak Islam di jonghi bat pitip hero baki dok Islam di jonghi hero idon hakene dijaka jong kaberi ke jongi baki sa isyo dan kalian jongi nimla on supaya nimla on susngap ya kene kejinge bat kadu kadwai ngakwa kan kena kwasai ba wada dadai na kado bentar bang yadai dok Islam nyim salian kalian KSU lada pi kumkejai badru karbi pi elek si elek pendik si pendek ya kidok senang dijomi nama anak mengikut ngilum ngilang ya ki om mengitmu ban penpat tempera lene om mengitmu ban don keno kejing pendiam ya kejai pendriu ndre ngilum ngilang kumudok distrik kita ngomong pendik jonggi karbi bulsin ni kejing pendik kawan kalian jonggi polis asam kebetulan sudah kita blabon ibarat itu isinong nat ibu di kita kejing siapa dik jong isinong kasih kenal dalam situ kenal punya raki orang pulang bersna tret bersna yingro kihabar siu kajana raki pom di kiti yingro bukan sna yingro betul kamro kihabar siu kajana terus asam raki kama usia bro hak siu kajana raki red jor raki red kubaw karo bandekit darung kata ro polis asam tau kajana bakit le iyo le hat sikiyo peran kita sejarah situ ru kihabar siu bayar
laspak juga. Pada kitip kini ki polis Assam bagi beliau dan beratai melakukan kilit sekejingilang ini kilit sejuai kilit sekejingilang bagi kot dan bagi lagi bakal serang ini ke buat pak Arno dan terbit pun bursi ini kisah penting but di terparu ia ke serta kalian bahkan pitbah marba kimdai ban petang kisnong kiba kitip berteng marba kipun kisnong pernah agak thai blogon ban kitip dan untuk live video tadi kisnong pernah kiba yang mars tidak berda Assam karbi yang lo ke karbi yang lo marba kidawa dengan jauh mestin nata kala kitut kikwa ban penhe upun jongki ban wartul suduk kisnong pernah ban na mar ni kedau kejingnya kepada tentang lomba kita dulu kisnong karbi kiba mar khap bat kisnong pernah bat itu himpunsin kita kinong pentut kinong penting laki pentut bekiru kitu polis Assam bat kini kiberu pernah kilet syakhanuli dan kilet syajwai dan kita kejingnya lang bat ndak kilawan wan polis Assam bat bangem kirang masnong bangem kinong kitkam snong bat teng what ban set along ikiro what ini beliau pernah bersama kisong suturu abakila imon ban ra yang besi di surah al-Qara lagi imon ban bang bilang di surah al-Qara kita kejigit dengan kisong pernah but bersih ni di polis dong ibat kita seneng kimju patiau ban biar siti kisong pernah bahasa bahasa jingnya senonot bahasa pendik berapa bagus departemen juga bahkan hak ikibnya juga bersih tadi bahara sih kisong kita boleh berlaku dengan kisong idan kisnong hai but bursi ni ki bridge to kithan di imna garep karian but hundred ki bursi ni jingrap jitu jikte jokiru bursi ni kisha sa kunjula agi ki bio karbi tenteng ki thani di terap lom joki tenteng what ki jitu jikte ro kilat pride sikil kha joki kita di jikte joki berperan gosong suthai but kumbang san niru ngai terwo ba jadi polis Assam berkunjung di video karbi iba in sudah kita senang narba kena pen ibor marba niru minang diban pen ibor penrei karbi kita biasa subha berkuno ijing la juki marba niru ngimpa tanpa man super ngim mar ngimla pansa komplit gejing terha jadi perada perasaan juni di sudah thai wat bahkan kuat kepor ngini senam marba kata dalil ru kuat banjia kita gejak jinjia des ko itu ba hadu lai la kama dari ilaka sini mentang dan juga daloi ilaka yang bat ni daloi bat so we daloi minta mina jadi benai ba kelabang ke ilaka labang nang bulut kebal aja na du usaha bagi tini put ja no daloi labang nang bulut dah benai ba jom muslim ladan program hati sudah menamaran bahwa awan sekilo si yang juga JHDC bat UNBC bat ngaruh ngalang seki bagai JCDC kelak muncul ya udah loy tapi kita kan labang nang pulut bagi ajir ya udah loy aktif udah loy andai hidup untuk dapat bapla kalau beli ke JCDC kamla banai sanat ya udah loy marba jin bagi rayo laujong udah loy kirayo ban register lagi cekak puta joki iki linkha kuntor joki badal sekitan kirayo ban register nang bagi sanat udah loy dari terparu ke JHDC pas ngebahan perloy panai ikesanat yo mi udaloy baka ngakibriu jong labang nang perut lajir bat kidan hudu la perut digisno ila muncul yo we aktin daloy bat dari ke JHDC pat hadu mata kapan panai sanat yang terpan ini kesen ke JHDC baka sobahan ano sanat yo daloy kena bakan kusuk ikitu nang sok sinong situ kinyo pan register ikijaka kita hal tertentu bahkan makin dia manhano sebuah senopra mengangkat kumpulong mentah seasam timha sebenarnya timha wa ini terus sebenarnya dari itu timkuat menjadi seasam maraduk bori kan kumpat jia di bakam iblis tunjukkan le marba nadu tadi siang pilon bakal pois lu sa pulis kajengan surok cloud itu jenjara di bangkoi silu si sekali dengan polis ngira terpadi serta bekas menghaban bu ika apos hadu ha
Muluber dan mujem nang bagi tu isnam lak bagi karjan ndai kata adu mutar pempan orang kapula sejan sasnya tum soal berpoe di cikin urat kurliat hantu ibu bolsi ni bisa jadi tambah gilit tangkal sejan seduk bisa dalam sejan ada kim sukamde bolsi ni wan di plus asal wan pendik buan betul isnam sikit ini isnam kami tu bakal kita jadi hamlang hantu tapi kita lihat bentuk ikut kita ni isnam pernah betul isnam lapor kita nanti kali Yesoklet sih. Itu isnam pernah ni musyawaratan kita mata lawan di Karbi lah kami boleh berjalan di Karbi. Jadi kita kesini. Kasan tadi, nang yo gue pun kau citing ni nang yo gue pun kau gue rumah senang nampak mengortek, bah kita perlu Karbi di permen bersih, kado bakin CGM di kita. Yo utang benar bawan kerjaan wakaf kerasnya harus nongkrong. Jadi insya dengan insya bersih yang perlu operasional insya ilek ke kenduk di bawah listrik bersihnya wakil bat hak tu kelar yang kena insya dengan hak isi badan di sargarat ilek yang kenduk yang asing hak tu kepol yang insya dengan bunyi perlu operasional bunyi. Dan yang dulu ulah ba unia keren buat DC jom ke West Karbi Anglong Henry kata ini ya krentik ke puasa nang to pada syakmat kajian rujuk di kan di syapan di insyaallah tidak kalian cumi kuat bahwa surga dan tukar tu aja kan kenang bah kan ujian kayak izin dia konsumsi